सोनिगले न्यायगु सार्वजनिक लिसे निजी सवारी जोलने जोर विजोर प्रणाली चीकु से निषेधागायत न्याकातो तागुदु वंगो आइतवा सोनिगय स्वम मु जिल्ला अधिकारी तेसा न्याकादिगु उजा कथा वैगु असार 31 गते तके लागि निषेधागा तसा यागु खसा आपला है छसुगु कुनदु निषेधाक्या जोछि सभा सम्मेलन यादैमखु आवली उजा कया सोनिग दुतिने बिगुन जोगुदु तर जिल्ला ज्याकुया उजा धासा मागु खनेदु सार्वजनिक यातायात सीट सिबेन अपवते दैमुखु लिसे मार्क्स लिसे स्वास्थ्य मापदण्ड मजिमकागु धागुदु थोझले सफा टेम्पो वो चुगु माइक्रोन निहागुदु बरु सवारिया दथुई निखेरा या यात्रु खनेदैगु प्लास्टिक पनि मागु धागुदु थोलिसे हे न्यो कोजनातगु बोमितेगु जाँच न न्याकेतै जाँच बिगु इले मुक निन्यामजक बोमि पेतै दैगु जुगुदु अथे निर्माण सामग्री ढुवानिया दैगु जुगुदु बनिस्या गुता इलनिसे सुतस्या न्याता इतक ज्वलत लेदैगु धागुदु